Jang'ad bura ma Matungulu Stephen Mule dwaro mondo jatend migawo mar somo ochung weche chulo omenda mag somo kokalo yor mbui mar e-citizen. Owacho ni thoth jonyuol timo chudo kuom tero mwandu ma gin godo ma ok nyal time yorno mar mbui, kama moko to tiyo kaka chukdar kod jotije lwedo mondo mi ochul omenda mag somo. Kano wuoyi mar Mosendo Joseph Mutwitwa Mutune e gweng' ma Munguluni e kaunti ya Machakos, Mule wacho ni karo bedo ni sirikal ntiere kod paro maber maneno ni omenda mag skul oti godo maber. Bedo ni sirikal ntiere kod midhiero mar nok mar omenda nyalo biro kelo ng'ikruok e chenro mag somo. Nataka niulize Mheshimiwa Machogu, Waziri wa Education, hii mchezo mko nayo katika hii serikali ya Kenya kwisha lazima iishe. Huwezi sema school fees ya secondary school italipwa direct to e-citizen. Hapa Nguluni imejengea hawa wazazi shule. Kuko na headmaster. Kuna mzazi ambaye ana payslip, anachukua kondoo yake anapelekea headmistress hapa. Hiyo kondoo itaingia e-citizen namna gani? It's very unfair. On a democratic country, our own president wakes up and says Kenya is a free visa country. Kuanzia January ni wasichana wangapi wamewawa na watu hatujui? Wametoka wapi? Kwa sababu tumefanya Kenya kuwa kijiji ya ile chokora, ile mtu yoyote akona kichwa mbaya anakuja kuingia, atujui ni nani, ako wapi, na akiadaa wasichana wetu anaua na anarudi kwao bila sisi kujua. We must repeal as a country.